Maya pa benging Diyos po kay kayungan, kakaluguran mi, at kapara magdebosyon kang Santo Cristo del Perdon, Ikaridad, at Birhen de los Remedios. Ini po yung Father Talk Vital, at makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ing Archdiocese ni San Fernando, Pampanga. Malaos kayo po king kakatang programang Ing Cruzada, makaparikil king kakatang debosyon, King Santo Cristo at King Birhen. Iti metong niya pong paralan, makisan metong tamo, King Mabilog a probinsya at Archdiocese, King kapag masusyan, King 4 aralan at 50 anibersaryo ning panyatang ning Kristyanismo kay Tilalawigan, Kapampangan, kaniting banwa. Miyabi-abi tamo po, kilob ning metong oras, banlalo tayo pong abalo, aluguran at abiyaya niting kebalwa na debosyon, king yakatamong Archdiocese at Dalawigan. Masaya tamo po ngayon kabengyan, uling kayantabi tayo po. Potang sinabi mo pong Birhen, ayan kadikit niya po lagyo. Kaya pong Jess Manabat. Maya pa bengi po kay kayungan, ya pong Jess po yun eh. At po tapos sinabi tamong Santo Cristo kadikit tayo. Ingka na ako pong parishioner. Maya pabengi po, amang. Maya pabengi po ka rin hanggang makatutok king programa po king radyo. Yes. Kaya pong Jess ang po Brother Matt Matthew. po. Walang Opo. pala disciples na. Yeah po, opo. Maya pabengi po. At kanya pong bilabas sa episode tamo, yung pamigunam tamo po ka rin may luwang panalangin at paralan king pamagdebosyon tamo pong pamanalangin king Diyos papunta king Birhen Maria. At din kikatampong topic ang tamong din tambuli, rosaryo, din pamagmisa, din kikatang personal prayers, koraldal, at miyayliwa. At apigo namin miping kanita, ding panalangin, they are all expressions of love. Kaya dapat, with respect, ampo, dapat medyo decente. Yes, ating ating reminder kagalangan. yan, karin teterak. Ating kagalangan, O, oo. karin teterak, oling niya kanumisan, kaya rin tuberak lumwal. Pero masaya, mamielang tula. Basta dapat with respect. Yes, ampong, opo. tan decente, ampong Pe pagana decorum. ka po nga pong Emil nandin, Oo, kay kayang yung misa, pumili. eh. Opo. Yeah, ipapakaili ka bang habang mag-homily mong. Ngayon pong bengi, masanting nga po yung topic tamo, waling malapit na pong malapit yung koronasyon. Kaya mumuna ko tang kangamong Jess, ang po kang Brother Matthew. Nano lang tang most memorable coronation na I attend you? Kanakuha mo na barakal lareta eh. Pero siyempre, very recently, tan last year, huling panahon na ning kasagsaganan ng pandemya at detang ganaganang preparasyon na gagampanan, makapatungkol langan din ni kitang tutuki kakaratang protocols at kay bat kanita ambot mo na mong datang larentaw pero mo largo malyaring paratangan. Pero yung masanting na nita, panamdaman mo itang pangadi dareng tao hanggang alalo yung man physically but spiritually itang spiritu masikanyang masikana mo lalo na itang ganingal do na mega napitang koronasyon. Itang metong ya kareng unforgettable experience on my part among lalo na mega napita king kana akong parokya kanita king Kalulot San Vicente Ferrer po. Brother Matthew. Ako naman po, pa naman ang tita karakal po yung experience ko, kalupa ng among Jess. Bilang like ko po among, ko po kalingwan na duwala po na itapong memory ko talaga, core memory ko. Kasi yung birth month ko po September. Birthday gift na po ka akong mother ko, yung manibat po ng anak ko, tutukin na akong koronasyon. So itapong tinatak ka na ako, itapong na po balan yung banway ta. Pero malati ko pa po, may ganap po kanita king arayat. Oh, arayat. May bigla ako po katagin opo. dagol na ning bundok. Tiniya pala ako. Yes, Kaya po kalingman, tampo pa pong kalupa ng among Jess, itapong tawli, itang milabas sa banwa, malasay ta kasi uling dadalan ta po king pandemya. Kaya po, metong Yes, po karang ako kalingman ni tayo po. Ako tatandaan ko po mo, tikid ako, tutukid ako rin, tang Pituki-tuki baliti, na. itang kay ba't ating eskwela ka rin, maliya po ita. Yes, Ita, yes. yakwa kalingon ita, itang kay ba't anak ko pa mo, kay ba't siyempre most exciting, itang lobo. Kasi panayan data yan po, panayan data ang lobo. lobong Ating mo naman lobo yan, Rosario. mo? Ating mo naman lobo. Kubalo nga sabi de po, tas siguro kwento na yung brother Matthew, ling may pag-meeting niya Sige, po. ganakan kayo po. Taga rin detang susulag po lobo ng karen. Opo, Yes, O, opo. arios, yung lubaw. Ang kaya masasabi tiyo. Opo. Kay ba't ding
kami po kasi, hindi mo, po mag-attend ka, itang mo akakit mo, itang misa, Opo. Yes, koronasyon, pero itang preparasyon. Anti mo last year mo, yung masakit. Bakbakan yung preparasyon na mo kasi usually dahil ka i-consider mo karetang taong kapag obra mo, susuyo, paki pa nga di may parati po tang mag-prepare makanya. Nano ya ba yung maging bunga na nini karetang mag-attend? Ako usually, personally po tang makanita, metong ya kareng paki-consider ita. Bakanita rening dening daratang makyabe kitang mismong actual na nitang anniversary ng koronasyon, atin lang dalang iuli. At usually akit mo ita kitang after na nitang blessing, deng tawas na no makasayang-kasaya kahit pisasabihan dangan nung nanitang meganap at ala naman masyado mong extraordinary. Akakit de every year itang putong day itang corona. Pero itang palagi ako maragulyang bagay itang crowd among den tao. Kasi hindi ba balutan naman ta even kem pangapari tamo among. Maging makabalduging celebration potang dakal den taong maatilo potang kay balo mo mga dikongan ita halos itang metong kareng paki-consider malibang kitang pagal na nitan halimbawa ngin italakad may ing stage talakad dala mo ren ng gamit a reni kay ba't dakal kakasabing tao lalo nang ngini po mas marakala kasabing tao uling atintapang kapulisan kay ba't detang protocol sutok yan tala pamurin among. Ang Brother Martin naman. Oo po, ita pong preparasyon nemong aside po ketang spiritual, Yes. lalo na po last year among tok anya pong pandemya ne po. Yes. As na pong karakal paganaka. Yes, na correct. pong karakala dapat tatokyan na ng karakala dapat na i-satisfy na requirements. Correct. Medyo madugo po, bakbakan po yung preparasyon kanita. Bistaman di takla mo po ring payagan may Yes, katen po opo. kanita. Pero makanyan man po, malambat mo rin po yung preparasyon tamo po kanta. Pero kung sinabi daya mong kitang viewers tamo kata itang pekang marakal daily viewers yung koronasyon. Itang live. Yes, yung uling maka-live stream ya. Ita pa mong actual magaganap tambing na lang 400,000 detang may kiyagong 400,000? makantala karakala mo. Itang live. Opo. Yes, Harap amo. na pala. O nyapin potang lawen me tapin nung physical man nalalo man din tao kanita pero ketang live stream maragulyang bagay taya mo. Ito po, ketang preparasyon na ito, mong kinonsider ta po talaga na bistaman pandemya limited na marakal pa rin makapanalbe. Yes, opo. Kaya po may invest mo rin ka rin social media Correct, po kanita. amo. Among. Oo, at saka lagi ka mo kayo re-remind kanta na. At saka lagi na kayo pakira naman po radyo kanta Opo, Itang amo. tatakot ka po ta matok nang makanta. Kasi Yes, lalo na kitang Ita, dalo balen na mo. ita yung mga takot Itabang kanita. dalo balen, den tao lingid kayong kabaluan. Lalo na yung preparasyon bayo ya lumultaya mong. There was a time na tamo method tun Opo. Uling umenyang lumwal kay ba't biglang ating pandinatang Requirements. another requirement. So, nyapin mag-extend kami ng another week Opo. para mo tukyan mi lang ang data, ay produce mi lang ang data nga niya warandang elaman mo sana sali-salita mo documents la talaga kay ba't bonita needs. detailed Per needs, among. makanano may gawan sabi ko ping kanita yung kukutang da kanita among tuloy tayo babayano na alitan nga na Kaya ba't natin tama pa po kanitang pipisasabyan kanita siguro ketang kadwa, katlo, panigaralan tani. tang akabisado minengan me ala kami nga kabisado mo Ang pero nangyari na po. puntalan mi manaliwa yung kaya kaming karanasan ang gaketang po siguro naman kayang koronasyon kanyan painawata na nga mi Atin na naman. 3 days before na mo yan na naman Open. nya ay sabi ko it's a long journey talaga yan mo. Kami naman pumanaya kanta, tatakot kami po ta mituloy. Yes, Opo. Siyempre itang preparasyon Opo, Kaya among. ba't itang dates. O waya mo. Sasama sa doon Anang dudusog kang makanyan o kaya pwede yan ning alimbawa yung particular community nga ni pwede ya. Pero so sinabi na ning LG yung pwede nga na ala ka nga karapat kasi metong yung karatang tengwanan miya metong yung karatang pinirmanan ng kaya katang arsobispo ita lingid kayong kabalwanda po kanita yung kaya katang pong arsobispo kaya biya karetang proseso na lalo na karetang document sa niya waranda kasi ang miya kaming
halimbawa, manyad kami permit, sungalayo itang backup na ning kakatangan sa Obispo. bispo mo. Ila, tama. Lalo na king regional. Ne? Opo. Miras pa kayong puntong, di ba? Ne? Pating kaya na ng presidente. Min tayo. Apo, totoo po tamang. O, kaya mo. At saka itapin po iya pong dong po kanita na dyan uling pong penapenandit manaliwa, ita pong on the spot na at chupuya pong dong, di among Yes, Jess. opo. Kasi mamalagwa po, pantuntayan no ka rin niya, nung Wow. tinang itong epo pwede ka Kaya, rin. o kaya mag-translasyon kayo, namong manalbeyo pala nga sa bispo kayo sana ako. Okay, siyempre, messages na. Luwala Opo, pa among messages. niya, liwa. Okay, makatakot yung mga. Yes, Opo, among. opo. Ita pang, apin ito yung panahon na ning kasagsaganan ng pandemya, among. Pero normally, kareng may nga labasan, yung madagula preparasyon usually, choy keng physical, Opo. kay bat keng liturgy among, potang at man kasi keng parokya, uling baludan ng gagawan, masalese din nga gagampanan. At kay bat nung burimeng dinan talagang makabaldugan, lulublaret ang apostolate sa among like mamielang ati pamagaral, kay bat datang lamak, itang usual thing na talagang advocacy yan na ning krusada, lumingap ka kareng pakakalulo, parati ya dapat itaya mo. At kareng preparasyon kareng no karen man magaganap po kanita ing celebration ng koronasyon at chula parati retaya mo. Tsaka historical data kasi man siguro papansinan. Kaya rin na po yung nandalo balen, may anak na yung may anak at yung dalo sityo at yung dalo balen. Dadalo din. Gagawa lang miyalo ang paralan, maparalan Yes, lang rin tao. Yes, amo. Kaya ba't ngayon po, nung ang taong po gawa ng koronasyon ngayon po? Among ngayon ba nung iti po, maganap ya po kaya ni King San Agustin Lubao, kaya parokya ka rin. Pablasang inimba nung iti, pag-celebrate tayo po in 450 years in pangapunlanan ng kasalpantayanan na karinya megumpisa amo. At siyempre, itamo, nebang nantanita, pipulan tamo dakala grasya. So, balikan tayo naman itang penibatan. Tama ni Bat Yes, na. amo. O po tang sabihan ng coronation, o mababanggit siya po itang reenactment. Kailangan niya po kasi metong mo minsan mo itaya mo. Minsan mo dapat. Minsan niya may ganapita. Ngayon yung gagawan tamo, may nga ring anniversary talaga mo. Kareng kinasal, Brother Matthew. Kumubalo nung every daratang itangal daw na nitang kasalda, pasulod na itang singsing. Ne? So it's a ritualization to remind us baka ta sasagiwaya parati tang kaganapan na itaya mo. Reenactment. Nya reenactment. Ene man talaga mali itang term na tabala mo koronasyon na ning Virgen de los Remedios. Reenactment siya talaga amo. Kaya pin po, nung balikan tayo, milyari pala ito, September 8, 1956. Yes. Okay. Kaya ba't sabihan na pong document, 70,000 karaldana. Yes, among the Mahal lang, first 70. coronation na may ganap among makantala karakal talaga kasi masikan niya po itang maging experience na rin kaya katamong kapampangan kanita. Maliban kaya itang dinaloya at kay bat aranasan day itang pali na nitang ning krusada. Siyempre tulada talaga rin kapampangan itang akit de at proklamaya anting talagang officially as ting patrona na ning lalawigang kapampangan na mo. Balumat yun, nino may urona. Ay, kaya po. Nunsyo kanina. Yes, Yeah. wow. That time, may lagyo na Most Reverend Egidio, Bagnozzi. Kasakit ni pronounce. Italian niya. Oh, yes, among Italiano ya po. Kaya last year, itang may urona. Naman mengoro na last year, PayPal nuncio yan naman namon, pero American niya. Most Reverend Charles Brown. Opo. Yes. So, kadwala pa pong nunsyo rin. Yes, adwala pang nunsyo rin talagang may kapag-attend king coronation tamo. It was very memorable last year, ruling pandemic time. Kay batita namang mumunan talagang coronation na mega na kay batay-bat pa mo yung matinding experience ng Probinsya rin. probinsya. Kaya ba't tapansinan ko po, laging involved po yung government. Yes, Si opo. kanita po yung may urona, abe ni Governor Lasatina mo. Rafael Lasat. Yes, amo. Kaya ang tabi ay parati. Ing legwa na po nining kakatamong krusada ngayon niya mong piyadwangan de.
Opo. Tutunan nita ya mong patiketang king storya. Kaya belang lilibot ing gobernador, apo pa ing obispo, Bishop Guerrero, po tang pupunta dalade. At talagang kaya belang karetang papaltola karentaw. Maliban kaya tanga tila talagang spiritual director, apo pong peka director. Deni nga duwa nga rin ing obispo, apo po ing gobernador kanita yamo. Makabitin na. Opo. Yes, amo. Nung bisa kayo makiabig yung discussion tamo, malyari po. Nung Globe la po din kayong phone number. 0915-954-1303. Nung smart na common po, magsilbi ko pong mag-text keng 0918-351-8282 at nung Sun naman, 0942-357-4268. At makalive tamo po king Facebook, akitiye po king kakatamong page, Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM, o kaya po www.facebook.com/official.asfradio. Yes po. Pakibanggitan nyo lang naman po ding Lagyuyo, nung Komenibat Parokya, pati mo naman po din kayong Paris Press Bantagret Tala. So mag-break ta pa mo po amo. Yes, amo. Mag-break ta pa mo. At paklandaman tala po ding niyailuang mensahe, ang po yung kantang Birhen de los Remedios. Kaniting banwang 2022, pagmasosyane ning mabilog a Arkidiocese ning San Fernando, ingkana mapulot 6 anibersaryo ning pangakorona canonical ning Virgen de los Remedios, kambe ning temang pamaglakbe abe-abe, indong Maria kayantabe, kalam ning Diyos, yang idake, karing sablang mililele. Kaya kasalukuyan, ang ganaking banwang 2023, yung banal na kapulungan, pagmasosyane ing Synod on Synodality. Ing Synodality, metong yung panagkat king balayanan ng Diyos, baan makiramdam, ang pamibuklat a puso, king agyag ning banal a spiritu, kapamilatan ng siwala ding kapatad tamo. Itiyamo naman ing diwana ning krusada ning Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad, amasalang may yakit kay katamo, kimpamaningid na ning Santa Iglesia, karing mililele, melakwan, at magdilidili. Panalangin ko, ing numakanano lang mi bayo, ring puso rin kapampangan, ketang minuna, king kapamilatanan ng krusada, makanyantamo naman sanang ibayo pilubluban, ban adake tamo ing kalam ng Diyos, karing mililele, malalakwan, at magdilidili tamong kapatid. At timurin, kaniting banwa, pasalamat tamong king kalam ng kasalpantayanan, ing lamak amino na tamong tinggap, 40 at 50 banwa na ing nilabas, iba't karing misyonerong mitanam king binining mayo pabalita king probinsya tamo. King diwa na niting kapasalamatan, ing kapag masusyan tamo ngining banwa, maganapya king vikarya ng San Agustin, Balen ning Lubao. Ing novena, magumpisaya king 30 ning Agosto, hanggang king 7 ning Septyembre, king parokya ng San Agustin, balang alas 5:30 ning gatpanapo. King 8 ning Septyembre, solemnidad ning Virgen de los Remedios, ing kekatamong kapag masusyan, maganapya king harap ning bayong munisipyo ning Lubao, alas 5 ning Abak. Mapilan mo pong paganaka, dikil kaniting kapag masusyan, muna, pakisabi ko po kay kayo, tukyan tala pa mo rin ding safety protocols laban kay COVID-19. Isulod tala po mo rin ding kakatang face mask at tuking social distancing. Nung atina kayong panamdaman simptomas, etana pagkapilitan pang tumagon, doon ay makiagum tanam pamo po
kapamilatanan ng live stream. Kadwa, iwasan tamo ing manuking anak kamalati o kapatad a magkasakit. Ing katamong kapag masusyan, maganap ya king malwalas a lugar. Kambe daring marakal a diboto, iwasan tamo po ingating mawala o manasakit. Katataulian, magdala tamo pong sarili tamong pinuman at iwasan impamangalat anting pamaglingap tamo king lelanganan ng Diyos at tukyantala po ring tuntunan da ring kay katamong kapulisan at gobyerno. Asahan mi po ing kay kayong kooperasyon at pamakisan metong ban maging matagumpi iting daratang kapag masusyan. Dakal pong salamat kay kayongan. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, king nanumang kasakitan, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, y Caridad, ginuning pakalulo at lugod, pakaluluan po kami. At bindisyonan na kayo nga po ng Diyos, alubos mayupaya, ilaginig pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Virgen de los Remedios, induna ng Diyos sa mapaglulus. Virgen, Virgen de los Remedios, patuloy patubod mamaus. Virgen, Virgen de los Remedios, induna ng Diyos sa mapaglulus. Virgen, Virgen de los Remedios, patuloy patubod mamaos. Inaus ning bulong ning into, makiramdam miaduangan papunta king palamungan pagmasusyaning kapiesta.
Pagbalik niya po yung programang Inkrusada kay Niking Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Nandin po happy sabi tayo po yung Mengorona at ulitan ko po yung September 8, 1956. In po Mengorona, yaping Apostolic Nuncio to the Philippines, si Most Reverend Egidio Bagnozzi. Kaya tabi na po ni dating Governor Canita, Honorable Governor Rafael Lasatin. Yes, But last year, Most Reverend Charles Brown. John Yung Brown. Papal Nuncio mo naman to the Philippines. abangkit tayo po yung Mangorona. Hindi po Mangorona yan. Opo, among. Ngayon ba nung 80, agpangkarening kaya katamo pong bikaryato king San Agustin, pekisabihan da pong Mangorona, kaya mo balo lagyo, pero dinalan ne kanong banwa, idadamo. Ba't siya po mga sa secret yun? Ali naman namo. Kaya dati po among makakabit sa paking programa ita. Yes, opo. Tsaka sadya-sadya pisasabi niya paking APC tayo mong ipaladme kay ba't i-approve din nung O ito po yung ba, susunod ko sanang kutang. Mga lang mamiling Mangorona. kay mag-recommend layamong at kay ba't kanita sa nung okay naman itang most probably itang peka background na kay ba't very itang devotion na chuya oreta rin maging gauge ta mo among. Siguro kuya 100 years old yung Mangorona kasi oring 450 years Ito, old. yes, amo. ito rin ang apansinan ko po. Yes, Titayapin amo. po ba yung konsepto Most mo? probably makantayin karelantik yan among at lawin niya po kasi niyang pandemya among den kaya katang makatway wari alalo at tala masyadong milibutad. But this time muling may open niya. Ako ita naman yung akakit ko na atsuno rin kaya katamong makatwa. Ngayon, bala mo it's a form of Welcoming thanksgiving. them, Opo. Tampami pasalamat na ni Meto nga matuwang matwa. Opo. Na ngayon ni kaya biyane kening celebration na ini. Ako itingikit ko naman. Ay mo ketang 450. But more than that, itang mismong patireng anak yan, di tsuna mo naman. Di ba? Ding Mangorona. Yes, amo. Kasi po metong Pangaditaya po sana makahukit Okay, siyang tiya. masalese ketang pero mantabeya po itang metong kareng anak na yamo. Opo. kasi atatandaan ko pa po kanita itang balang mo pong kapatadabi Corona. Yes, amo. In kwento na niya namong itang supposed to being Mangorona kanita yamong all of a sudden ay tinagon. Bala mo last minute itamutang aldongay ta. And since sa tintamo pong kapatad kanita ring kapatad tamong ay ating migaten among iyang kingwada among. On the spot po ita? Yes, among. Ngayon itagakaya po ita among. Kenya man Florida. Florida. Kamachilis. 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 Meto niya kareng interview mi tayo mo. Ayal ben kayo po Opo, ita. Itang sabihan na mabahit yan. Oh, Siguro po rin bahawa. sabihan kita mabahit ang balang mo itang responsibility. Itang after first ng- wawa. Kaya rin ako nung Mangorona balang mo na yung tagong responsibility. On the spot niya po pala ito. Yes, katuwangan niyang lito ita mo naman. Itang king Kamachilis deta. Yes. Wata siguro gawa ta libro. Itang kikirang Mangorona na. Yes, amo. Masanting lang po kasing i-document. Nakanure may Ako po, mo naman mo. ako po, metong po karang ko mga... Balak may corona. Ali po, metong, ali ko po, among. Wala kami Mangorona yan. Ala pa pong grasyang makanta. Inge ko po kalingwan na Mengorona, Yapuseto. Yes, Yapuseto. Meto niya kareng memorable mo naman ni Yapuseto kasi Year of the Clergy tamo. Year of the Clergy. Alin. yes, among. Apo pa itang 2 years ago, niyang king seminaryo among. Opo. Hindi ba, that was the first na... Pandemic. Itang pandemic year na talagang yung panga-lockdown kanita talagang maka-face shield pa Nya penruguya po sa ito na ba makanano na ikay. Pe pala ko itang face shield na kanita Pero narugo nga po sa ito ang taamong kadakalagrasya na nga na biro mong miulitan ng pwede ko palang manik pasibayo nga. At saka itang pakaliwan mo kung yung ding pare di mamwat. Kingkay naman po itayamong Angeles. Angeles. Angeles mega na pitayamo. Ito tabalo balo pero may nga pakyak ko niya mamwat la itang Ilang mong very symbolic sinentro ya po da. ito Yes, niya. among kami kasi ako nita kita ako Santo Cristo del Perdon
Kay ba nga liwa kita lang Kim Virendelo. Kasi lalawendo rin height kanita. Di pante-pante do po. Oo. Pero kita po king nepo mega napitaya mo. At metong yung karang masanting apo pa itang ewari magdala-dala lang pepatal na landalang pati-pati. Kaya may manaklala rin pati-pati. Pero yung malandan. Eto makanano dala pa sa lapawan de paryo. Tsaka makamis rin puro tang places nung kami ganap na. yes, amo. Linaliwanan. At yung pang metong ini very memorable yan man ni. Metong coronation kanita na bisang sula po naman yung kay Lobo po. yung lobo itang kay itang mismong Rosario, Rosario, opo. ang kay pinutod dero ko itang kay itang krus na baya ang manikpawa mayan ten tao kasi alob na na mo Oh, ito yung Sulat panay. po yun. waya mo, wanya pinban ng tawli. Talagang pakapanigaran din. Nung mga nanoy argon sula po, itanong, nung nyang diapong laring, mga ngubiya mo, St. Joseph kanta yan eh. Kay batiyapong Ray Dagul naman niyang ing makayasain kitang kay. Gawan yung burarul. Tinanin na yung mga Siyempre ako, basis ko pa siya successful in coronation. Talobo. nung ala pong ang tita mo, aliya po successful. Oo. Ito yung panay ko. Siguro panabili kahit, niya po kay Lubaw kanyo. Okay, ba't dapat nung kanya may San Lobo, mag-shout out lang eh. Sabihan daw nung kanya miras na. Among, punta tamo kay koronasyon na luwakaran lobo. Abagit siya po rin matuanan din mo. Buling sabihan, pwede na mag-attend everybody. Yes, opo. Basta po physically fit, kay batalalang panamdaman na elasisi po no, may nakatawan, pwede yung mag-attend. Pero siyempre, nung talagang alimbawa, kakita mo, magkasakit siya. At ito naman pong live stream, maka-live stream tap. Kaya ba't, Brother Matthew, Opo. detang hindi mo din mag-attend, makanala ka numunta ka rin. Kita pong tauling meeting ngayon po. Then pong congregation po pwede sabihin po, rin Yes, bisita, opo. aliw, then guest po among. Then Manibatan po San Fernando, kasi west dulo ya po ing Lubao, mig-alat ya po ing OG Road, ing Jasa po mismo, itang bound papuntang San Fernando Serrada na po. Karinlala po papag-park. Yes, opo. Facing San Fernando na po banta mabilis lang muli. Pero ring Manibatan naman po west, makaalatya rin po itang sa bound papunta San Fernando, maka-designate la po as parking para po one lane mo po in parking among. Yes. Then naman pong aliwang guest like den clergy among, nga papapureng aliwa pa pong VIPs then pong government officials, maka-designate ya pong parking naman itang Kenggulot. Apo itang King Dabso. Apo, kita pong kendab. So, in mo po palang available na dalan po kanya namong, ita pong OG Road. Kasi alas 3 po ning kaningaldo, isarada Isarada. na po itang matwang dalan. In preparation for translation Yes, po. itang keng kilubdalan na mo. Opo, Yes, basta lang yes. pakyasitan. Yes, Opo. amo. Lula pong dalan din, tang metong unfortunately ay Gagawan mayari, din po. gagawan din. So, itang ketang amanwa na pong Brother Matthew, itang peka main. OG Road. Kay batita namang metong dalan, yapin po itang papalub, papunta king Pisambanan. Opo. Yes. Balo ko po among ing province, ing municipality of Lubao, may po keng Facebook ng alternate route. Yes, ating ngaliwan Kasi dalan. po, reta pong nangaliwang motorista po, bantalila, magkayan mo naman, nung nukarandala po padalanan. Ita pong metong balo ko, paluban do Santa Catalina. Ketang gulot. Sasmuan, makanyan po. Banta po, matraffic din. Ita pong Menibat, Bataan, makanyan. Yes, ako. correct. Makaplano naman po. Kasi din pumangutang nan din, ot ka nung misarayan 3:45. Nanito. Alas Actually, last 3 stress siya o'clock. po. 3 o'clock. Opo. Na ganingal do mo. Bangkanita, to give way na itang dalana na nin traslasyon na mong, alata mong dakala. Pero i-clear tayo, pita. Amang yung pong misara, ita mo pong old road. Old road. Reng Jasa Road po. Reng Daratang Open po. niya pa Open muna. niya po. Open niya po ito. Atin pong mag-assist ka rin, deng barangay, deng pong kapulisan. Pilan Atin lang pong- kapulisan kasi, King pong brother? bilang po, nung ek po may kamali dinig na, 700 la po ata, Then, including barangay yes. police po, Then na karalan din ma-deploy designate among. ang Opo. yan, deploy. Kasi yung estimated na pong attendees, 30,000. 30 to 40,000, Opo. yes, opo. O detang tao, personal, nanong gawan da dapat, nanong preparasyon da dapat. Ita po nung atin pa po, nung mela po magkasakit ding mag-commute, open pa naman po yung commuting, di pa nalamo po kanita kitang municipal ground. Yes. Kabat maglakad la po,
papalub ka rin. Pero nung atin la pong sakin, masanting po atin lang sakin, mag-carpool, lareng-gareng parokya. Yes, opo. Tapos itapin po, tukyanda mo po yung traffic flow, Yes. atin pong kapulisan ka rin, mangutang lamo po nung nuka rin la pwedeng mag-park. Most probably, among tukituki Marakal la na po pong ang mag-park. parking Nakala po. space, Opo. opo, amo. May gagana ka sa nga liwa eh. Opo. Maluwalas la po. Actually, linawe mila naman deta napun din kaya kaming kamitingan din kay police kay ni Kim Provincial. At talagang meto niya karempe ka pakasalesan data. Uy, tamo po siguro among in mo pong iadyada, uling pong nung tapong parking da medyo kakabane, ti karindal na po pagpark, maglakad na lamo po Yes, bagya opo. papunta kitang mismong grounds. Correct. Kung nung ka rin po yung Anyway, koordinasyon. ita pong lakaran daya mong akit may kagating stage Opo. aliway tan tipong panto na mebro no Opo. ka rin niya. Katipa mo pa mahanang yang kita kang main road akakit mo yung Kaya ba't po, kaganapan. impanyat ng ka rin, first come, first serve. Opo, Yes amo. po. Open niya talaga. Opo. Yes po, Opo. opo. Alimi gagana kalakas si bala dating makadesignate. Ala po, ala po. naman. Ala naman. So talagang makanita. open for everybody. Opo. Yes po, yes po. Reta mo po nga ketang makabarikada mo, reta mo ketang dinesignate ng kabalyero sa pong Damas de Caridad. Apo po retang special guest sa kinumbirana ng Kem Vicaria. Deta mo talaga. But the rest kanita, everybody's invited. Amo. So welcome po na. Opo, Yes po. opo. Kaya ba't papagdalantala ka nung payong, Opo. kapote? Opo, kapoti. Ang bukas kanyang panigaralan de po kanewari tang weather forecast. Actually po, nandin kentaw liming May meeting banggit siya nga ba? May Yes. banggit na po. May lalwal na po yung DOST. May nyawad la po kasi yung disaster po. 60% po yung chances ng uran. Kaya ang titang oras. Yes, Yung 60%. September 8. Opo. So talaga pong panabilin na po na magdalang payong. Or kapote. Or kapote po. Yes. Ang kapote murala naman. Kanya makanyan mo rin po, may banggit po ka nga mong toknan din mong deng pong matwan eh. Yes, opo. Nung agyuda po, physically fit, ala naman pong bawal. Pero pakiconsider na po na mumururan po, tapo, Tamuran, bisakitan yes, nila po. yes, Yan opo. Kaya naman mag-attend nating visual, mga niyan. Atin po, LED wall. LED wall. At wala pong Apat lata. apat la po. Apat labalo ko mo kasi dakalaretang karelang Opo. miyaliwayang facing baka tayo akakit din nga mo. Actually po, ito nga po kayong may sabi king meeting ita, ingewada pa po, pinwest $2 ring LED wall na makaharap lang yung altar, banta rin tao, makaharap lang pa rin Aliway po. tayo makagulo lang ka ba? Strategically position Yes, la po opo, reta opo. kaya katamong LED. 3:45 AM po ano Mr. Ring Dalan. Alas 3 po. alas 3. Alas 3 ita pong Old Road. 3:45. O kaya 345 yes po. ng brother Nigel. Apo po ng PNP. Excited no kayo din tao Lubao, buong Pampanga. Siyempre, lalo na mo po yung kikatang governor, nagpalwalya pong executive Oo po. order nandin. Ayo po, Opo. dakal po salamat Thank kay you po. katamong gobernador at makisan metong lapo Ayun talaga. po, tining- Nemo, nga banggit nyo po na, Yes din po. ma-highlighting adwa nga na ning arkidiocese Yes, sa po yung opo, gobyerno. opo. Maragulya pong bagay ito. Kasi din kay katamo pong devotees ng kay magadwal lubda munta uling ng kay magobrala pa. Opo. Pero this time uling atintamo talagang coming from our governor na sinuspendide ining pamagobra, pamagaral Opo. in view of our celebration. Nya dakala salamat. Except na po nitang sulat na sabi na sinuspende ko po ang trabaho sa mga government offices, pati mga klase sa lahat ng antas ng public At at private. private schools sa September 8, 2022. Papalakpak lang po rin dakala tao. Estudyante. Parahin tayo po kaya ng King Angeles nung mag-declare yan naman. Huwan. Pero masanting ya po ita kasi ring mga gobran, timo po ika, melina kami mag-live. Yes. At the same time, ding youth, among. Kasi ring kaya kalandarin po ring mag-attend, ding devotees po youth. Dakala po rin Dakala youth nga niya lang niya yan. mo po. Aktibo lang aktibo. Hanggang kaya pong ining dalo vikariato ngayon niya mo, karimula akit alos mabiyang lang mabiyang yan niya mo. Uling ping, aranasan tamo itang lalo na yung pandemic na may nga agwantangan tayo mo. Mitok na nga nita. Exciting na. Yes po amo. Siyempre din pampamang kanta after. Dakala pa mga namo. Opo. Alam ako talaga nung magdala na. Siyempre personal din sigurong Opo. mag-attend po. Yes. Ay, Makananing balo, tangking kaya mo. din pong, atin pong kareta pong magobra, siyempre, atin Yes. yung bikariato po, may prepare yan. Pero po siguro kareng congregation,
magbakal na po, retang Yes, oo. devotees. Pero atin pong may talagang pwesto. Karelado. Kareng magtinda. Timpong lugar among naman. napipagtinda. Oo. Impi sabi mo, detang ambulant vendor sa yaman nuan tamo po, anggat malyari. Ela, At tila pong designated place Tila po. designated na lugar. Bangka nita muna, itang kalat among. Opo. Kadwa kita, to keep the solemnity of the celebration among. Opo. O tsaka dapat po itang nandela mo, dapat iuli. Opo. Yes, opo. Banta, Correct po ita. pinrepair dito kung balang Pero batong lupa, pakisabi po pong mayap, itamo po magdalang backpack, anong magdala ka man itang malinoy at mayandeng akit nung nailamanan nita. Opo. Bakanta po at uling pong i-check dalari po. Security, Yes opo. po. O rin po, sinabi no pong Brother Charles, din kaya katamo pong what to bring. Nano Opo, lang mo. reminders na Yes, mga brother. what to bring po. Face mask, of course, po. Umbrella or raincoat, rosaryo po. Magdala kayo rin pong tumbler. White handkerchief Yes, po. opo. Kandila. Kandila. Po, pa pong small candle. Yes. Then di pong bawal, ila po dadalan, bottled water po, backpack, belt bag, or any big bag. Any sharp object. Ang po pong drone, bawal. Yes. Then mo At yung pong mong king makadesignate, media. opo, yan. Opo. It is also discouraged to bring along small children or our brothers and sisters who are not physically well. Please take note that our marshals and our PNP have the capacity to report any suspicious activity. Activity, Opo. Basta tingnan po yung security plan nandin na pinresenta Yes, ng opo. PNP. Hanggang pong malawit ka, deta pong pipagpark among, atin pong magbante kapulisan. Opo. Talagang. Aside from the uniform po, atin lapapin pong reta pong nanong house na intelligence na makiambulala po ka ng Yes, tao, amo. eta Tilang balo makanyan na yan. pulis la po reta. Opo. So to secure talaga po in celebration mo naman po, amo. Masuyula po rin kapulisan tama ragulyang bagay po kasi tang niyang lalo na po niyang keng dalo balena mo ilan talaga kaya duwangan mo yan. So ngini makyabela talaga ka rin celebration na mo. Opo. Tsaka, akakikonta mga dila naman. Ayo, yan mo. Matindi lang mga diya mong nang kai pakisabyan mila kanita ya mong limbawa ayula detang bulaklak makanyan ayula kukuanan makanyan pero ila kumala kanita ya mong sa likod dero ko makanya pasalikod na. Siguro pasalubong da ka rin kaluguran Opo, da. opo. Aaki mo lang mga dila talaga ya mong yes. Opo. Abang giti po yung mga di. Siyempre mga di tapa mo. Abay tapo mag-break. Mga di tapa po yan ni King Santo Cristo del Perdon. Panimula na pong Brother Matthew. Kilag yun ning ipa po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. O Jesus, ami pa ako king krus. Pauli ning lugod mo king tao at bunga ning pamanupad mo king kaburyaning ipa mo at dininan sika na ning banal na Espiritu. Adwan mi keka, ing pakiramdaman mo ing panalangin, ding tawong manigapu at manyawad kapaldanan keka. Ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon i Caridad. Adwan mi iti, king lagyo mo, king kapamila taning banal na Espiritu. Amen. Amen. Lagyo ning ipa, po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Bagay tayo po mag-break. King kakatang question. Ninuring Mengorona, king imahin ng Virgen de los Remedios, anyang September 8, 1956. Ang mag-break tapa mo po sa guli. Pakandaman tayo po yung mapila na paganaka. Ang po yung kantang Perdon y Remedios. Siguro tamo nga tatanggapan tamo na busal at sumangid ning nano pa mga palyari king biyeta mo ing makaibiya mong talagang pakibat karing sablang kutang makaibiya ka pasnawan king sablang dos at kasakitan kaya pinikikatang kasalpantayanan king Ginoo yang kaya katamong ulit-ulitan iti kapamilatanan ng kaya katangalang patugot at pamanalangin no? Kalupa ng Santa Monica kapilan pa mo kaya katamo yung pingmasusyan na yung meto nga mawulagang mensahe na kaya katamo hampo itang king balang kapamalakan tamo king biye yabe tayo nga pong Ginoo yabe tayo nga pong Ginoo itang kayang kaburian itang kayang tula yang din ang tamong pansin at makasigurado tamo kaniting pamaglakbe itamo malili at itamo mawala. Siguro may itong yung reawakening uling ako papansinan ko karing parokyano at karing alawa pang parokyano
ing bala mo, totoo, may evangelize ta mga arapin, no? Balo tayong Biblia, balo tayong kasulatan, pero potang sa nakantaya, ing biyeta mo, king kabuuan ng biyeta mo, o so kay bala mo tayo akakit, ing kaya katang kasalpantayanan, lawan tamo, king biya politika, ing corruption, ing kriminalidad, ing prostitution, ngayon, panahon na iti, pinitang ang burita sumaw, piyapaya Santa Iglesia para kayong diborsyo. Dili bang makanya na klaseng manifestation? Bala mo, they are signs na perhaps we grew in our knowledge about faith, but we do not grow in faith itself. Itang kaya katamong biya kasalpantayanan. At bala mo makayakma kaya katamong presentasyon at karing kaya katamong selebrasyon. Larawan niya Maria ng kalukan. No? Larawan niya Maria king kalukan, no? Anya pen king katang pamaglakbe malaras dugo ding malalakwan ilapin ding maluka. Ilapin ding mayna, ilapin ding mililele king lipunan, no? Ilapin ding makakasakit, no? At siguro ining kaya katamong devosyonay ning kagampanan king kaya katamong probinsya. Meting yung maragula pamangising kaya katamo na kaya katang pamaglakbe, bantunay ang maging kristyanong pamaglakbe at pamaglakbe yung agpangking kaburyaning gino, yabe talang yabe, din kaya katamong tapatad at pakakalulo. Siguro may ito nga mawulagan mo naman na dinantamong pansin ka rin taong mililele, yapintang pamangising karela, king kasalpantayanan, kasi nga papansingan ko, ing karelang bala mo may karelang kakaluluan, maging sumbagal ya, king karelang kasalpantayanan. Sometimes, because of their kakaluluan, no, kakawalang kalapastanganan, king nga pong gino. Siguro it is one way na gising tamo karela, ingulo ganing kasakitan. Na yung kasakitan, it is not a curse, iyasumpa, no na metong yung pamakirake king kasakitan ng Jesus. So dapat maging sumbagal yung kakaluluan, king karelang pamipasya, king kasalpantayanan. In fact, king karelang kakaluluan yung maragula pagsubok, banlaluda pang apatunay. Para ko na po, parokyaning San Agustin ng Hipo. grasya, ulingin ginong Diyos at iyukeka. Nuan ka dapot lalo, yang wana tutug, bunga na ning sepupunan mo. Perdon mi remedios, lulus ang kapalganan, lamat iyong balik ang ekong delawan.
Magbalik niya po yung programang Krusada kiniking radyo ng Archdiocese ng San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Baitala po basan ding dakala greetings ang po pong mapila na mangutang yamong deta pong dapat yung pasalamatan. Mumunan dili, pasalamatan tala po talaga rin ng keng Vicariato na ning San Agustin at keng Karalang Pamananggap among para kaniting celebration. Kaya duwangan da rin keng kumpierno among ning Mayora Esmeralda. Esme. Yes po. Apo po rin dakala leaders da, apo rin keng kapulisan, then permanent committee, apo retan talagang magdebosyon kay nginduwa mong marakal deta. Dakal salamat. Brother Matthew, retang ka... Opo, kalupa po, reta mo rin pong king ing Kapitolyo among. Yes, king aliwang bagay po, maragulyan among sinaw. Opo. Dakal pong salamat kang Gob, kang Vice Gob po. Ang papapuring kapulisan, fire among. Yes. Abela naman po pala. Ang papapuring kareng hospital. Tinapdala po as medical team kara po keng koronasyon. Yes, opo. Salamat po kareng hanggang migdake. Ang papapumigpagal. Kering kening pamagsadya po king koronasyon ning Biren. Yes po. Oh, may touch ko yung bagahan din. Mama ko sa yung Vice Governor. At kukutang na nung mga corona, banta siguro yasis de. Waling siyempre. Dinalan na yung banwa. Bride siguro sopan, yasis. Yes, opo. Karakang tanda, pasalamatan na po mo. Yes, among. At kayang tabi na nita, pasalamatan ko lang naman ding ding kapariyanta mo among. At kaya tetang full support da. At talaga namang ining pamandalo na po karelaya mong talaga nga karagulat ng programang gewada yamong at peka dininan din pansin information talaga. Apo po itang kareng lamang. Pota pong magkakaing Facebook yan puro kan pong birhen. Ilang birhen lang kan po. Bibirhen lang kan ganyan mo. Talagang excited na 2 days na pala. Opo. 2 days niya. Kaya basan tala po ganyan ding miyailwang comments ang po pong ningating misan ting mangutang muna yung Brother Matthew. Opo, menibat po kang Sister Let Layug. Maya pabengi po among talk from Nuestra Señora del Carmen. Parishioners na. Ila ka Manal Ben. Jesse Alvarez. Maya pabengi po among Jess, especially kay Boss Idol among talk. Maya pabengi po from Nuestra Señora del Carmen Parish. Ako na, taparisyonan ko. Ines Gomez Ablan, greetings po king Bilabed San Matias Apostol, Parish, Prismi po yapong kao. Yes, Caporoni. Kang menibat po kang Rosario, Belgica, Bedan, Pedroso, watching from, Iloilo. Aliya po parokini mo. Good evening po. Good evening. Good evening po. Kang Angelina Garcia, magrasyang bengi po among Jess, among talk at Brother Matt. Kini ko pong parokya ng Virgen de los Remedios ng Santo Domingo, Minalin. Ilodi Mar Guanlao, magrasyang bengi po among Jess, among talk, Brother Mateo, from Holy Rosary Parish, Angeles City. Brother Lodi. Yes. Brother Maynard Pineda. Maya pabengi po among Jess at among talk at kang Brother Matt. Kutang kumo po mga amongs. No karin ne po itang king gulot ning Cristo del Perdon, itang atin pong tusok-tusok po. Maluwat na pong panahon, po makakabit. Ko po sure, nanuya po hawas ita. Dakal pong salamat. Ibat po Kenny Kabetikan Bacolod. Pakasalikot siya po ita, Chuya po King Chancery. At gagamitan niya po ita ng Christ the King. Itang aslag mo. Yeah, Rayos nga rin. Rayos. O ini, Angela Suarez. Maya babingi po among talk, among Jess at Brother Matthew from Nuestra Señora del Carmen. Kang Brother Dan po, Kang Dan. Good evening po kayo among sa Brother Matt, among talk. Sana po king among talk, sana po king tutuki, kayabe dan na kayo din po. Yes, amo, makyada Ito ka po nakakariming lumasling. meeting. Akemiya po kay committee. Sige, pata po ating pamangan. Tsaka po. Kang Brother John Adriano Simbulan, may pabengi po from the Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement. Parokyanos na rin po nga mong talk ni kang Sister Norma Malyari. Maya pabengi po ulit from Nuestra Señora del Carmen Parish. Katigis tayo po yan. Yes. Ay, ni may niyang buot naman pumisan. Katang, deta pong masanting nga poster mo. Oh, yes. Edelwisa Nuki Alvaro, maya pabengi po kay kayungan from Conversion of St. Paul Parish. Kangapong gapin Yes. Ibat po kang Jesse Buwan Puga. Maya pa oras po. Manalbe pong live Kenny Apalit, parokya ng San Pedro Apostol.
metong ko pong pagdebosyon ng ima ko keng birhen na niyang malati ko pa at sakitin. Ngeni mas malalam na po kapanwalan ko keng birhen na lalong may enhance anyang megaral ko seminary. God bless po. God bless, Brother Jesse. Kang Verna Soriano at Tiensa, mayap at magrasyang bengi po kay kayo among brother. Watching from Santa Rosario, Mabalacat Parokya, ning Our Lady of Grace, Mabalacat. God bless po kay kayungan. Brother Carlo Kabigting, maya pa oras po kay kayo nga namong excited na kami po king coronation watching from Barangay San Agustin Lubao Parokya na po ning San Antonio de Padua Parish Lubao. Yes po, yes. Kang Elmer Kanda, mayap at magrasyang bengi po among tok, among Jess, ampoy brother Matt. Kenny pong parokya ng Apong Matyas, kang among Ronnie Kao. Karakal po pala, mo. Karakal pala. Manal Bene po. Kaiba po, din pong kikatang schedule kita mismong September 8, among Yes po. remind po. Kaya po September 8, alas 12 na po ning bengi, mika vigil prayer na panimunan po ding kayanakan kentaise. 2 a.m. Rosary and Harana kang Maria. 3 a.m. Silence and Meditation. Brother. Susundo po alas 4, mag-umpisa na po ing prosesyon, manibat king San Agustin Parish, papunta po king Lubao Municipal Grounds, nung nuka rin po maganap ing reenactment ng Yes, koronasyon. Alas 5 po, mag-umpisa ing Holy Mass and reenactment. Panimuna na pong Most Reverend Florentino Lavarias, yung kay katamo pong obispo. At alas 7 na po ning abak, kaya rin na po ning misa, may balik la po rin imahip, magprosesyon pong pasibayo, may bat king Lubao Municipal Grounds papunta po king San Agustin Parish. Dimisa tamo po kitang king September 8, 10 o'clock a.m., 12 noon, 3 p.m. pong 5 p.m. Pati po kanta September 9 natin pong misa kanta. Opo, ita po September 9, bayo de po ila ko, 7:30 ne po ning abak itang misa mo. Kanta na ako makiabe na po. See you then. Okay ba po yung kikatamong questionan din? The Apostolic Nuncio to the Philippines. Brother Matt, pakibasa. Ing answer po, ing mengoron na kantang September 8, 1956, ing the Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Egidio Vagnosi, assisted by Honorable Makiramdam. Governor Rafael Lasatin. Ing kaya katampong winner. Johnny Manalili Buwan. Wow, congratulations po talagang. Congratulations. At least sa ade po kakalimunin historya mo, maragula pong bagay na may tatatakya po in historically. Yes, happen yan. Ini po yung atanggap daw. Ini pong malagong. Hindi pong maragula kwadro na ning picture. Nona Virgen Maria. Nya, congratulations po. Kaya ba't among na niyo po itang balamong logo kilalang? Kaya po yan na mo, retang metong ya kareng pipututang kareng imalan sinulod na ning Nona Virgen Maria po. So it's like a third class reliquia. Sana po pala talaga. sinagot ko. Opo. Baita mo po mga deta pangalawa mo pong gigrit. Yes, amo. Gigrit ko la po rin kanila akong parokyanos kin San Vicente Ferrer, Kalulot, dingega na gana pong kana akong kaluguran. Po rin at tsuking aliwang bansaya mong albenda ka kanwa mo. Talaga? Yaka memorize ko yung more powers. Buri kayong amit personal kasi very active lagi sa social Yes media. po. Yes, it's impressive. Ako po, didinan kaya pong maya pa oras siyempre, yung love of my life. Yung asawa ko po, makatutok ya po, papapuyima ko, rin kapatad ko po, maya pa bengi po. Nailagay mo. Ilalagay po Among yes. Parishioner. Nanilagi mama. Josie Rocky po. Tita Josie. Among greet ko lang naman det ang kapatid ko birthday da po kasi ngayon niya po bukas si Clarito Apopoy Noel. Happy birthday. Klase kayo po itamong. Hindi mo- Clarito. birthday na ngayon, Opo, birthday Happy na birthday, Clarito. At ako naman po din papag-greet ka na ako. Katrina Diva, Teopila Morales Sanggalang, Ophel Vital, Marian Vital, Reyna Limpin, Let Balido. Din po ka na ako pong kaya Beking Bikari. Lagi na pumanal Beki katamo. Oo, talaga. Nandila pa pumangulo ka rin gate pass. Uli na maluto sticker. Yung Holy Family Bikari, pati rin lay leaders mi ka rin. Kay Bati Brother Bradley Basco, ang Popoy Albert Makaspak. Yes. Ngayon po pupusan tayo po yung kakatamong discussion, makabitin man, pero we need to conclude this with a beautiful prayer. Panimula nakatampo nga pong Jess. Kilag yun ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng aus.
Iligtas mo ket ikabos kin sablang sakit at salot. Ibiya mo ingke kang lunos, ipanalangin mo kami king Dios. Pigaganakan mo sana o malugod a Virhen Maria, king kapilan man, pameramdam king atin katao mo man, karing pabilang amik santong king kay kang pakalulu. Minyawad king kay kang kasaupan, at meniga po king malmong pamanampon. Asikwal mong emunan mo sana lingapan. Ako king pamagnasa ko king anti keti kapanaligan. Dururup ko keka o indong virhen ding virhen. At bistamat ani ko daramag ning bayat ding kasalanan ko. Magsakab ko murin king malmong bitis o indo ng Jesus. Emusay sa sakwil ining pakalulong kayadwanan ko. Nebagkustingiran mo sanang panayungan at damutan mo sana mga apyanan. Amen. Kaya tabi na pong Father Jess, bendisyon na kayo. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kay kante mo rin. Pakabendisyon na kayong Diyos, kang binigay kayong pamilya, kilagyonig pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Amen. Kambi na po ning manimuna king krusada ning Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, king Archdiocese ni San Fernando. Ini po yung programang Ing Crusada, king radyo ning Kingatang Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Yamon Tok, ayabe po Yamong Jess po ini. at Brother Matt po. Maya pa bengi po at dakal po salamat kay kayo. Thank you. O hinduming Virhen kekeng patulunan, ikang ninyetula ampong kapayapan, king hinduming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang galan, ding baryos at purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiye mo ingke kang lunos, panalangin mo king Dios. Ting sablang pisang manampong ding bisitas, ake kang delawan o Virhen amaslag, ding hanggang memalen bigdala mong lamak, metulalang dakal ke kapasalamat, kasalpan tayanan miyunlad milaplap ing pamikalukot agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiye mo ingke kang lunos, panalangin mo king Dios. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso